in the sky, gazing far into the night. I raise my hand. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na našem kanalu. Danas nema Leona, ali sa mnom je moj prijatelj Mateo. i danas ćemo raditi tutorial kako napraviti pirograf. A za početak će vam trebati jedna letva, dvije žice, jedna igla, pirograf, dvoje čavla i ovo ovdje, dvoje tega. Dobro, onda počnemo. Prvo trebamo zabiti dva čavla u letvu. Evo ga. Javimo vam se kad zabijemo i drugi čavao. I sada ćete dobiti ovakav oblik, kao neku letvicu sa dvije antene. Sada uzmete ove dvije žice i svaku zamotajte oko jednog čavlića. I drugu. Evo, i sada će vam trebati lemilica. Ako ne znate kako se je koristi, bolje pitajte nekoga starijeg. Držimo ovo. Sada zalemite ove žice koje ste stavili. Još drugu. Evo. Mogu čekati da se ohladi. Sada nam lemilica više neće trebati, tako da je možemo isključiti. I sada treba na vrh čavla zavidati ovo dvoje. I trebate paziti da čavli budu od željeza, jer jednom smo već ovo probali snimiti i nije nam radilo jer čavli nisu bili od željeza. I sada kako bi vam bilo lakše, prvo omotajte sa izolirkom kako vam ove žice ne bi smetale, sa izolir trakom. Sada trebate zavidati ovo dvoje na vrh čavla. Dakle, treba samo jedan kraj uhvatiti ovo, jer će se za drugi kraj uhvatiti igla. Stisnite to kako ne bi stalno se micalo i treba biti u ravnini. I javimo vam se kad i drugog stavimo. Sada. Evo, sada smo stisnuli ovo i obložili cijelo. I usput smo napravili od ove igle kao neku kuticu, vidite, koja će doći ovdje. I sada je ponovno stisnemo kako bi se to sve držalo. Evo,
vaš pirograf je sad gotov. I sad? Samo ovdje maknete ovu plastiku kako bi se mogla struja prenositi. Pa dobro, dosta je dobro. Ako imate žicu sa tom plastikom, je očistite jer neće baš prenositi struju. Evo. I sada Što trebate? trebate bateriju. Ili manju? Ne treba ovako. tako velika. Dakle, mi imamo 12 volta, ali ako vam je puna, će vam brzo pregorjeti. Tako da je možda najbolja od 11 volta. Naravno. Znači sada spojimo žice. Ne, sve jedno je na koju, jer je to kratki spoj, tako da... Ovdje si mu. Tu da ne. Sad. Naravno. Sada da vidimo da li će... Fa. Evo, vidite, rekao sam vam, prejaka je, ali ako imate možda od 11 volta to bi bilo najbolje. Vidite kako je ostavila trag. Vidite, tu i tu. I da, to bi bilo to od ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ako je obavezno, ostavite like, pretplatite se i kliknite ono zvonce kako biste znali kada izlaze nove epizode. Bok! Eyes in the sky, gazing far into the night.